Ibintu inshingiye ku mpapuro nyinshi Rugaju afite ndagira ngo umunjyanire mu karere ka Musanze rwose twabikurikiye ko byari ibitego 3 ku bitego 2 njyanira Rugaju Musanze kugira ngo asasanure ziriya mpapuro. Reka mwirizeho neza cyane Musanze muri uyu mujyi wa Musanze ikipe ya Musanze yatsinzemo ikipe ya APR ibitego 3-0 byabaye inkuru ikomeye cyane ku bantu bakurikiraga umukino igitego cya mbere cya kabiri cya gatatu ntekereza ko nge rwose ndeba APR no bwa mbere nabonye itsindwa ibitego 3-0 mu gice cya mbere muri championnat wenda tuvanyemo muri Champions League ubwa mbere byari bibaye abantu benshi bari babazaga se ibi bitego 3 ni bya Musanze cyangwa se ni bya APR ariko byari bya Musanze. Ikipe ya Musanze ni ikipe yari maze igihe yitegura APR ku bantu bayikurikiraga bavuga ko uburyo ubuyobozi buri ko hafi y'abakinnyi barabanje rwose baranabahemba hari ku munsi wa gatatu babaha umushara wabo w'ukwezi kwa 11 kugira ngo bakomeze kuzamura motivation muri aba bakinnyi. Murabyibuka Axel asoma 11 bagomba kubanzamo ku munsi wa gatanu wumva ko mu by'ukuri ari abakinnyi bakomeye cyane b'inkorokoro. Hanyuma rero ntabwo wenda kuba baratsinze ikipe ya APR ari uko ari ikipe ikomeye ahubwo nibihanga umuntu yavuga byagaragaye ku ikipe ya APR. Ikipe ya APR muri mukino yaburaga bamwe mu bakinnyi b'ingenzi cyane cyane nka Nige na Clement utarakinnye uyu mukino bavuga ko yagize ikibazo cy'imvune ubwo yari muri equipe nationale babakinnyi bari bahamagaye muri biziko yaje kuva mu mwiherero. Iyo mvune rero yatumye adakina umukino ku gatandatu bituma hazamo Arius Wane ubundi ukunze kuba ari kuri bench bivuze ko nta mikino myinshi mu by'ukuri abafite mu kaguru ke. Urebye n'ibitego mu by'ukuri batsinzwe harimo amakosa y'abadefenseur ndetse n'umuzamu birumvikana ko defense yavuyemo umuyobozi wayo byagombaga gutuma nyine hari ibitego batsindwa cyangwa se kuba hajyemo Suwane yasimbuye Clement ntabwo ari urwego rumwe. Hanyuma rero ubwo ibitego 3 byo byari byinshi sinekereza ko ari amakipe menshi muri championnat yabasha kwinjiza ibitego 3 ikipe ya APR. Icyo Rugaju yinjiramo rero wenda abantu bashako anakomozaho APR ntabwo ari ikipe umuntu yavuga mbi idafite abakinnyi beza rwose ugiye kureba karite z'abakinnyi ntabwo ari abakinnyi babi bo gutsinda ibitego 3. Ntabwo ari ikipe wavuga ngo ntiyahembewe igihe ni ikipe ihemberwa igihe si ikipe bavuga ngo yabuze motivation iva mu buyobozi ntibibaho. Icyo benshi bisaho rero ni imitoreze y'umutoza Taleb ni mikinire y'umutoza Taleb n'imikino yewe yatsinze imikino yatsinzwe navuga nk'umukino wa Gicumbi n'umukino wa Mukura. Ntabwo wavuga ko ikipe ya APR yagaragaje performance nziza nk'ikipe nini bakavuga bati uyu mutoza ko akoze ikosa mu by'ukuri tigeze ribaho yo gutsindwa ibitego 3 n'ikipe nka Musanze. Aha ni byabiganisha APR ko isha kuzatakaza indi mikino myinshi muri championnat ko ubu ngubu imaze gutakaza imikino 3 inganya 2 itsindwa umukino umwe ntihashaka kuyisubiza hakirikanye. Nibyo reka mere ko cyo coach yavuze mbere kujya muri izi mpapuro cyo kuva ku kibuga ari kibi turazishaka abantu bazifitiye amatsiko ndazijyamo rwose ni za Musanze uko Musanze tubona yubatswe turabijyamo kandi neza cyane nta kibazo kibirimo rwose. Kuvuga yuko ikipe yakineye ku kibuga kibi ikibuga cy'Musanze ni kibi nibyo birazwi bimaze igihe rwose nta wabishidikanyaho twese turabizi turanabyemera ariko APR ntabwo ari ikibazo cyo kuba yatsinzwe ibitego 3 kuba yakiniraga ku kibuga kibi gusa nubwo Musanze kimenyereye yego kuko nawe yagombaga kuba yarabyize nyine akiyadapta kandi ikindi no kuri Rutsiro ntabwo noneho yari afite ikibuga kibi yari ari ku kibuga kitari kibi rwose. Uretse no kuri Rutsiro twabonye nuko yatsinze Gicumbi Nyamirambo asufra ntabwo cyari ikibuga kibi. Taleb nuwo kwikibuka navuga yuko atari uwo kwirukanwa nta nubwo ari uwo gusezererwa kuko nta crisis igitangaza yari yaba muri APR vis-a-vis icyo yifuza muri iki gihugu gutwara championnat nta gikuba cyari cyacika. Yes police maze kugenda match 8 itaratsindwa n'imwe wakaba wigirira ubwoba ariko biracyabarika biracyakinika mu mibare bazanihurira nta gikuba cyari cyacika. Nanone guhita bafata nima miliyoni menshi bakirukana umusaza na staff ye ejo bundi basezereye dariko bamuhaye miliyoni hafi 300 n'abongereza be bakarekura ndi 100. Nanone tujye tugera nako kantu ko kamemu ko kugira patience gato hari ibyo gukosora muri APR probably imbere azabikora. Kuki Musanze ari ikipe nziza
bikubiye mu byiciro bitatu. Ni isomo twakwigira kuri Musanze. Ikintu cya mbere Musanze cyatumye Musanze iba nziza muri iyi sezo, ari nacyo cyatumye igarika APR ibitego bitatu. Icya mbere yagize ni imiyoborere myiza. Imiyoborere ni iki? Ifite abayobozi ubona bafite uko bameze mu buryo bwa mikoro kandi bashyize hamwe. Perezida Richard ni ukuriye MTN hariya ni Musanze. Vice Presidente we Claire ayobora Skol mu ntara y'Amajyaruguru. Hanyuma Celestin Vice President wa kabiri ni umugabo w'umukire hariya i Musanze arazwi. Aba bantu bakagira umugabo wakorana witwa Safari nawe uri muri komite ufite amashuri hariya za Gisenyi, afite amikoro ameze neza. SDRO witwa Sinaji ni umunyamupira yabaye umwarimu, akaba ari umugabo w'umutawune uzi kuganiriza abakinnyi. Aka gakomite ka Musanze gashyize hamwe gacunga ifaranga miliyoni 250 bahabwa n'akarere. Seritu uyu presidente witwa Claire nuzi ibijyanye no kubara ifaranga ryabo. Ni ikipe ishyize hamwe idafite ibibazo ibyo ari byo byose. Icyagombaga kubera imbogamizi cyari ishyamba ryagombaga kuva mu bayoboye Musanze, harimo nka President Trump wari umazemo imyaka 10. Ariko inkuru nziza abanyamusanze mwakwishimira, Trump ari hafi ikipe ya Musanze kurusha ibindi bihe ibyo ari byo byose. Ikibihamya nuko kuri AS Kigali bayitsinda niwe witangiye prime. Yanabwiye nabari abagabo bandi bitwa bamuhizi n'abitwa abandi bagabo bagiye bayoborana mu gihe cyashize bitwa rwa Bukamba, bose bari hafi ikipe, nta numwe wigeza gishyamba. Ikipe ubuyobozi bushya ubwasimbuwe ari nabyo twavugaga kuri Reyo, bwashyigikiye uburiho, bashyize hamwe. Bafite komite nziza, nta deni baberamo abakinnyi, buri match ikomeye bazamura prime, abakinnyi bari motive. Abo bakinnyi ariyo ngingo ya kabiri. Kandi ubu prime bayibahaye kwa gatandatu nimugoroba bagisohoka mu kibuga bamaze gutsinda umukino cyane. Buri amakipe menshi bayabona nko kwa kabiri cyangwa kwa gatatu, ariko bo barayirarana. Ni handi se cyangwa banke bahita bakanda? Oya ni mu ntoki, buriya Musanze ba mu ntoki bahita bayabarira. Aba bakinnyi barimo umukinnyi witwa Shaurine, umuzamu wabo yakoze save 5, aba man of the match kuri match equipe ya APR na Musanze. Kwe mu mupira wa Omborenga yakoze parade idasanzwe pe Shaurine. Aba bataramu barimo umudefenseur Dikume bakuye muri Muhazi, yari ari kumwe na Ruremesha muri Muhazi aramuzamuka. Dikume umudefenseur mwiza w'umunyamahanga. Ivan Marcel Dikume kuyate njye kubwanye mushyira muri batanu beza bari muri champion. Hanyuma bafitemo Mukengere Christian, umudefenseur ufite experience, iryo zina abantu bararize mu mupira wa Kigali. Yakinye muri Polisi, yakina muri Bugesera, urumva ko nyene yakina mu makipe manini. Felicien uramwibuka wakinaga muri Rayon Sport, wari kapiteni w'ikipe ya Espoir yabujije Kiyovu igikombe. Nkurunziza Felicien kuri kabiri. Gatatu bafite umusore yitwa Murangamirwa Serge, ni umusore ukinisha indya ariko akina gatatu, ashobora no gukina umutima wa defense. Uyu mwana Ruremesha yamwizamura akiri muri Musanze. Musanze ni yamuha amahirwe amujyana muri Muhazi, Muhazi imanutse amugarura muri Musanze ubabanzamo. Ni umwana we yibere yazi umuhungu we waporo rwa mbere ndarurangira urwa kabiri Mediane. Ariko ngo ibintu by'ubwarimu byarakokamye. Mediane ngo nibo bandika. Afite umusore bita Bizimungu Omar ukina gatandatu za Sisi Soro, wa wundi nicyo bita kwa kumupira adakoze ikosa. Bizimungu Omar bamuvanye muri Marine, abantu baranguka muri Marine. Umukinnyi muremure kabisa ufite imbaraga cyane, wana batsinze igitego. Ku munani afite umusore yitwa Mogamizi Patrick, kapitani ufite experience, akina akasa akanabafasha no mu kujyana imipira imbere. Umumediateri mwiza wizirika w'urutiruto. Ari muri ba nimero 8 umuntu yavuga nka batanu ba mbere muri champion. Nuko abana badakurikira Musanze cyane, ariko Mbogamizi no umukinnyi w'umupira. Yavuye muri Sport ari kapiteni n'ubundi kapiteni wa Musanze. Bafite nimero 10 bita Mutsinzi Charles, ni nimero 10 mwiza. Ubundi uyu musore karite afite kurusha Alessabo Masamba w'umunyafrika y'Epfo, nuko atsinda cyane. Uzi ya kipe yitwa Murandege yasezereye APR muri Sekafa ku mapenalty. Uyu mwana yari ayirimo. Uyu mwana bimaze kwanga muri Tanzania yahamagariye Ruremesha hamwe ati naragarutse. Murandege ntago bimeze neza iby'ubukungu wa mateste, yamuhaye teste bakoreraga mu kigo cya polisi hari i Musanze. Ikipe yose abakinnyi bagenze n'abo polisi barebye imyitozo bakomashyira bavuga ati umuntu agomba kujya muri ekipe. Ari mu hatsinze APR igitego cya build up bakoze, barashota Chabarara, umupira uvamo, Chabarara umupasa umwana ahita atsinda. Mutsinzi Charles yazamukiye mu Ntare
nibo bamwikoreye yazamukiye mu ntare n'umwana w'Gatsibo yanakina Sunrise imbere yuko urumva akiva muri Tanzania muri Andege yace muri Sunrise ho gatoya ariko baravuga bati uyu mwana bakojeje match yari yakina kuri muri Andege reka tumuzane yabatsinze igitego cyiza pe hanyuma atake yabo ifite umukongomani bita Katembo Lubila Dolve ni umuwinga wihuta ukubagana ubu ufite undi muwinga uwo muwinga wundi Bioko uyu wundi ukina ku rundi ruhande witwa Bioko nanone Bioko ubundi akina 9 ariko bamuhinduriye uruhande aho bazaniye Chabarara watsindaga igitego cya 93 muri shampiyona y'u Rwanda kuva yayigeramo arabura birindwi ngo akore ibitego 100 akaba uwe agira prime yihari yatsinze igitego noneho ngo iyo atsinze igitego bamuhaye assist kuri ya prime aguhaho kugira ngo amutive abana barazose nukuzimu kuri Rutsura yatsinze igitego kuri Gicumbi yatsinze 2 ku Magaju yatsinze igitego no kuri APR atsinze igitego afite ibitego 5 muri match enye ziheruka akageramo assist 2 aho kuri Gicumbi yatanze assist no kuri APR yatanze indi assist byose bikoze mu kwezi kwa 10 na ubu ni nawe top scorer Chabarara top scorer are on fire hanyuma coaching staff ya Ruremesha n'umwongereza we Kalisa François bakoye muri Etincelle birukanye ego hanyuma hakaza n'uwo bita Samuel Nirema fitness coach aya makuru yamusanze yaniryoheye nahawe n'umusore bita Mulumba Arno kugira ubuyobozi bukize hamwe kugira squad ikomeye kugira coaching staff ishyize hamwe iyi kipe ni kipe yo guhamashyi yatsinze APR par mérite ibitego 3 mu gice cya mbere nguko uko agashinga kabo bakubatse iyo ngagi nuko yubatse kipe ya 15 yabo Musanze yatakaza umukino utaha cyangwa uzaza twega abanyamakuru tuvuga ibintu biri current ibyo byibutsa abantu turayikeje kuri form ziri current mbona none utavuga ngo nabonye umuntu uvugana ngo ngera se ngo uvuge ngo APR ngo nk'ukuri yatsinze Rayon Sport twebwe tubanyamakuru tuvuga amakuru ari current niyo